ongea maneno kama vile Sita na Daudi. Neno la kwanza Daudi akamwambia Mefiboshethi, usiogope. Usiogope. Kitu ambacho unachokiogopa, yeye anaogopaka. Ndio neno linabeba majibu yako. Yeye anaogopaka. Ndio neno muko majibu yako. Majibu yako ndani ya kila kitu ambacho unachokiogopa. Bwana anasema kwamba usiogope, sababu mimi Bwana niko pamoja nawe. Usiogope. Ndugu yangu, usiogope. Jambo la pili akamwambia, nitakutendea mema kwa ajili ya baba yako na Yonatani. Baba, n'abasore n'abakobwa mwigi kukureneza, ujifunze kutenda hayo mema utakapoyatenda leo. Kesho watoto yako watafanya nini? Watayaliza. Utakutendea sababu ya baba yako Yonatani. Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwambia Yeremia, Israeli, ninatoa mawazo niliyowawasia, si mawazo mabaya, bali mawazo mazuri nilipamba amani katika siku za mwisho. Bwana ana mawazo mazuri kwa ajili ya kanisa hili. Bwana ana mawazo mazuri kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana yuko pamoja na wewe. Data ya umukire kundondo yose za Ruramba n'abagabo batatu b'abanyamurenge nibo bamushaka. Data ya Rwaka hariko zikaza hariko turabake twafanya zina 360 turabake urenze mu muryango wa data. Tunashika tunawatufu baba tunawake na kesho mkene aikoshike nitakushika. Mseme tena haleluya, mseme tena haleluya, mseme tena haleluya. Jambo la inakasema utakula chakula na mimi katika meza moja. Wewe Mefiboshethi utakula mezani pangu. Mefiboshethi akasema mimi imbwa mufu, nitakula chakula kwako. Lakini Daudi hakuona Mefiboshethi. Mefiboshethi ilikuwa ndoto ya kukutana miguu. Hakukuwa anajua kusimama, sababu alikuwa kilema. Lakini Daudi alikuwa anaona Mefiboshethi, alikuwa anaona Yonatani ndani ya Mefiboshethi. Mefiboshethi hakuonekana, lakini Yonatani ndiye ambaye alikuwa anaonekana ndani ya Mefiboshethi. Hata Bwana asimuone, lakini aone mapendo ambayo yaliyo ndani ya maisha yetu. Bwana anatuona kama Mungu anatafuta kutuona, anatuona yake katika mwana wake Yesu Kristo. Hata tulele maso ya Yesu. N'umurinzo cyangwa irabura wenda turi Imana zireba izitulele maso. Nubwo uwo mugufi ukaba muto ukakuwa mwembanga, Imana ndizi ubunini bwawe, Imana ndizi uburebure bwawe cyangwa ubugufi bwawe, hari izi kumenyera mu maraso.
Haleluya! Anakujua moyo, damu ya Kristo. Jambo la tano la mwisho akasema ya kwamba na ndilo neno la mwisho, akasema ya kwamba utakuwa mwana kati ya wana wako. Utakuwa mwana kati ya wana wako. Biblia inasema ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Biblia inasema kwamba watu ambao waliompokea Bwana amewafanya kuwa wana wake wa ufalme wake. Sikia nikwambia kwamba agano la Yonathani na Daudi, ndio wakati Yonathani amekufa, lakini hili agano ilimtosha Mephibosheth lobeba. Kama unatembea na agano, hilo agano litakutosha lobeba. Ingawaje lobeba